Kalau sofa kan cukup lo ke. Ramlo ka jo pen nen sina jon le malah si taphane pulo lo. Sorry jap lo. Jam mane kuat ha matwe te pu dhulorong ke da ke. Kelas Tercemplung ni. Kali kalau pulang nanti kita aku dhulorong aku he. Kalau pu sendiri ke idun mati. Malah supeng ka cebang aja. Ma solusi kan memang Jangan pelolo, mami thanda dulu gitu, thanda itu masih kira tu ni mabangsa, ada thanda jisu, dia pulang le. Amen ke? Amen, son, temu. Tentu narang solo. Dentro. Udah hidup tiga. Ada nanglo, ama apa kabar som tuar lo ne nate ni bang men men amton lo ama la suhur he ama ausu khane ko lulu de lo ama kala than jo ni jong sabi bulo te la anta susi pu bo te ni than do ko lo sido ni than se ka pusa jo mahala kedam bang ke bhai ni ausu mara tum ke mahala bang ka phire ma thingpiang sa lukra lo thingpiang sa lukra lo hala bang kuthi de lo ma la fancy ini dari